Bakunzi ba N-Africa TV, twongeye kubaramutsa. Reka tubasuhuze tubifuriza ishya n'ihirwe, baba abakunzi bacu, baba badukurikira bari hano mu Rwanda, bari i Bugande, abari i Burundi. N-Africa TV turabizi Burundi ifite abakunzi benshi cyane, Uganda bariyo, Mozambique, muri za Canada n'ahandi hatandukanye. Turabashuhuje rero. Nge tugiye kubana muri kino kiganiro ni Dr. Antoine Nzayisenga, mukunzi wanyu, kandi tubashimira umusanzu mukomeza kugenda mudutera, ibitekerezo muduha biratunyura, kuko mudahari ntago twahaba, mudahari ntago twaza ngo twibwire, ariko iyo tuvuze namwe mukaduha ibitekerezo, mukatubwira icyo tugomba gukosora, biriya biradufasha cyane, bitwereka yuko wa muryango wa N-Africa TV urimo kugenda ukura. Reka rero twiragize Imana mbere yuko dutangira ikiganiro. Mana data, turagushimye, tugushimiye kuri Imana nziza, tugushimiye yuko uhora utureberera ibidukwiriye, tugushimiye ko waturinze kwarinda abavandimwe bose aho baherereye, umuryango wa N-Africa TV wose aho uri ubishimirwe. Tugiye mu kiganiro cy'ubukungu, ubane natwe, maze ibyatuma izina ryawe rihabwa icyubahiro aho ari utwemerera bidusakareho, mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera tubisabye, amen amen. Murakoze cyane. Hanyuma y'isengesho, dukunze kuganira ku biganiro bivuga ku bukungu, cyane ubukungu bushingiye ku ikoranabuhanga, ndetse tukagaruka ku biganiro biganisha ku mukristo n'iterambere. Nibyo rero n'ubundi tugira ngo tugarukeho, aho umukristo n'iterambere batagomba gusigana. Ubundi iterambere ni kimwe mu bintu tugomba kwitaho cyane. Nanyarukiye rero ku isoko ry'imari, ntabwo ari rya soko ry'imari n'ubukungu, ahubwo njyewe nanyarukiye ku isoko ry'imari, ndeba uburyo abantu bakunda gukoresha amafaranga koranabuhanga, ndeba uburyo abantu barimo bahaha, ndeba uburyo akazi, abantu barimo bagenda babona akazi binyuze mu ikoranabuhanga. Ndavuga ngo reka nze mbakorera ikiganiro. Mu minsi ishize twagiye tubona hari amatangazo atambuka, hari n'itangazo CMA hano mu Rwanda yatanze. Iryo tangazo ryasaga n'iriburira kuri kampani imwe, byatumye rero twikoza mu bubiko bw'ikigo gishinzwe kwandika amakampani cyo muri bya bihugu bya rutura, byo hakurya y'amazi, aho nta handi ni mu Bwongereza. Ubwo rero ndagira ngo nitse kuri kampani yo mu Bwongereza yitwa The Marketing Practice UK Limited, TMP. Iyi kampani ni kampani twagiye turareba, dusanga ni kampani ifite icyangombwa cyanditseho ngo the file copy, dufitiye kopi hano, kikaba kivuga ngo Certificate of Incorporation of a Private Company, Limited Company. Icyo ni icyangombwa kivuga ngo company number 4505472, cyangwa se 47 05 45 05 2. Iki cyangombwa rero kiranditse muri rurimi rw'icyongereza, kiravuga ngo the register of companies for England and Wales hereby certify that the marketing practice UK Limited is this day incorporated under the Companies Act 1985 as a private company, and that the company is limited, given at the company's house credit the 7th August 2002. Urumva ko ni company imaze igihe. Icyangombwa rero mu magambo y'ikinyarwanda kiravuga ngo urwego rushinzwe kwandika amakampani mu Bwongereza no muri Wales ruremera ko iyi company yitwa The Marketing Practice UK Limited ari company yemewe n'itegeko ryashyizwe mu 1985 nka company yigenga kandi y'abanyamigabane. Icyo cyemezo kikaba bavuga ngo cyatanzwe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2022. Icyo cyemezo rero ndagira ngo bari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kukizuminga, turagifite hano, katukibereke. Ngiki twarakibonye, tubona ni icyemezo cyatanzwe koko na government y'Ubwongereza cyangwa se na leta y'Ubwongereza ndetse na Wales, cyemerereye company ya TMP gukora byemewe n'amategeko. Rero byatumye dukomeza kureba, turavuga tutari ko se iyi company ni ibiki ikora mu Rwanda,
kuva yo mu Bwongereza ikagera hano, ese ni mu Rwanda ikorera honyine? Twasanze atari mu Rwanda honyine, ni kampani mpuzamahanga ikorera no mu bindi bihugu bitandukanye ku mugabane w'isi. The company TMP ni kampani y'ubuhe bwoko? Mu nshamake, TMP izwi nka The Marketing Practice UK Limited. Iyo kampani yashinzwe tariki 7 z'ukwa 8 2002, aho ifite icyicaro gikuru giherereye mu nyubako ya Charlotte yo mu Bwongereza mu igorofa rya 6 ku muhanda wa 17 i Londres mu Bwongereza. Ubwoko bwa kampani ni kampani mpuzamahanga yibanda ku kwamamaza no guteza imbere ibikorwa bya B2P. Ikindi, kuva muri 2002 TMP yibanda ku bikorwa byo kwamamaza guteza imbere ubucuruzi, ikora mu mijyi myinshi y'ubucuruzi ku isi kandi ifite icyicaro gikuru i Londres mu Bwongereza. Iyi kampani rero ifite itsinda mpuzamahanga ry'abakozi, itanga ubufasha mu kwamamaza ku rwego rw'isi hose. Uvuga ifite abakozi b'inzobere babihuguriwe kandi bafite ubushobozi n'ubumenyi mu kwamamaza binyuze kuri internet. Internet uyu munsi wa none iyo tuyivugaho, ni uburyo bumwe burimo guhuza abantu ndetse bugatuma abantu bakorera amafaranga. N'aha rero mu Rwanda harimo abantu batangiye gukorera amafaranga bakoresheje internet. Iyi kampani ivuga ko ari kampani ifite amateka, yihariye mu bucuruzi, ifite uburyo bwo gukora buhoraho, si umushinga w'igihe gitoya. Ni kampani ihoraho kandi itanga akazi mu gihe kirambye. Twakomeza rero tuvuga ngo TMP mu by'ukuri twagiye tubona ibitangazamakuru bimwe na bimwe birimo bisa n'ibishyira mu majwi ko haba harimo ibibazo ndetse bakavugaragaza ko haba harimo uburiganya. Byatumye rero natwe nk'abakunzi ba Africa TV tuvuga ngo reka tubashakire amakuru yimbitse. Tubaza rero icyo TMP yo ibivugaho. Dufite rero itangazo hano. Iri tangazo ni itangazo rivuga ngo itangazo ry'ingenzi rya TMP rigenewe abakozi ba TMP ku isoko ry'u Rwanda. Nyuma y'itangazo ry'umuburo ryashyizwe ahagaragara n'ikigo gishinzwe kugenzura isoko ry'imari n'imigabane mu Rwanda CMA, TMP yahise itangira igenzura ryimbitse ku bibazo biri ku isoko. Nyuma y'iperereza byagaragaye ko mu Rwanda hari imbuga n'amatsinda byigana TMP mu buryo butemewe. Abo bantu bakoresha izina rya TMP, ikirango cyayo n'andi makuru yayo mu buryo bw'uburiganya, bagatanga amakuru atariyo agamije kuyobya abaturage no kwangiza izina ndetse n'imikorere ya TMP. TMP irabamenyesha abo bantu bose ibi bikurikira. Icyambere TMP yamenyesheje, yaravuze ngo TMP yubahiriza amategeko n'amabwiriza byose byo mu Rwanda. Cyo ni kimwe mu byo batangaje, ni ibintu bine ngiye kugarukaho. Ikindi baravuga ngo TMP ni urubuga rw'akazi rwemewe, ntabwo rukora bikorwa by'ishoramari cyangwa iby'imari. Cya gatatu, TMP ntisaba abantu gukoresha amafaranga kugira ngo babone inyungu nyinshi. Amafaranga abakoresha ba TMP binjiza aturuka mu kazi kabo bakoze ubwabo. Turaburira rero abakozi n'abakoresha ibi bikurikira. Ubwo TMP ikomeza ivuga ngo buryo irimo gutanga imbuzi, nimuzizere link zitazwi cyangwa amakuru aturutse ku mbuga zitari iza TMP zemewe. Cya kabiri, ntimukagwe mu bikorwa by'uburiganya bikoresha izina rya TMP. Cya gatatu, mutandukanye neza urubuga rw'akazi n'urwishoramari. Kane, imbuga zose zitemewe na TMP zifite ibyago bikomeye. TMP ishyigikiye kandi izakomeza gukorana n'inzego z'u Rwanda mu kurwanya ibikorwa by'uburiganya no kubungabunga umutekano w'isoko. TMP izafata ingamba z'amategeko ku muntu cyangwa itsinda iryo ari ryo ryose rikoresha nabi izina rya TMP cyangwa se rikangiza inyungu z'abaturage n'izina rya TMP. Turasaba abantu bose gukurikiza amakuru atangwa binyuze mu nzira zemewe za TMP kugira ngo twese hamwe turinde isoko rifite umutekano, ukuri n'umucyo. Iryo ni itangazo barangiza bavuga ngo TMP official communique. Ibi rero bishatse kuvuga iki?
natwe tumaze kubona ko hari amakuru yarimo acangaracara hirya no hino, hari n'abagiye batubaza ati ese ko mukunda kutuha ibiganiro bijyanye n'ubukungu koranabuhanga n'uburyo abantu bakora amafaranga ku ikoranabuhanga, ibi byo mubiziho iki? Twagerageje no kuganira n'ababishinzwe cyane kuri no company, ibyo baduhaye ni ibi ngibi twari turimo tubagezaho. Twaganiriye rero nanone n'abantu bamwe na bamwe, ndetse tugenda tunumva n'ubuhamya bwa bamwe bagiye batambutsa ubuhamya, haba ku mateleviziyo atandukanye, kuri RTV ndetse no kuri izindi televiziyo zitandukanye, aho abantu barimo batanga ubuhamya bw'uburyo TMP yahinduye ubuzima bwabo. Barimo bavuga bati twebwe yatwishyuriye amafaranga. Icyo rero nshaka kuvuga ahangaha ni iki: ndashaka kukubwira wowe mukunzi wa Africa TV, ikoranabuhanga na online ubu ni imwe mu nzira z'ishoramari, ni imwe mu nzira z'umutungo abantu bagomba kumenya ko bafite. Niba ufite smartphone nk'iyi ngiyi, menya ko uwari umutungo ufite ushobora kukubyarira amafaranga binyuze kuri ya internet. Aho kujya ufata amafaranga wirirwa uri kuri TikTok, wirirwa uri kuri WhatsApp n'izindi platform zitakwinjiriza, gerageza ubaze, gerageza utugane tukugira inama. Ibi ni ibintu tumaze gusa n'abagiramo inararibonye. Ariko nongere mvuge nanone ngo nihagira ukubwira ngo tanga amafaranga kugira ngo ubone inyungu z'umurengera, uwo muntu ayo mafaranga ntuzayamuhe, kuko azaba ari umujura. Akazi ko kuri internet ni akazi nk'akandi, natwe hari ako dukora, hari ibyo dusemura, hari ibyo twandika tukabishyira kuri internet. Ikiza cya internet uyu munsi wa none, ushyiraho ikintu kigakundwa kikagurwa n'abantu batandukanye. Hari ibitabo twandika tukabishyira kuri internet. Nagira ngo rero ngere ku musozo mbwira abakristo, mbwira n'abatari abakristo, abantu bose batandukanye, ko isi y'ikoranabuhanga uyu munsi wa none ari isi dushobora gukuramo amafaranga. Isi y'ikoranabuhanga ni isi irimo amafaranga, kandi abantu bakomeza kugenda bakoreramo, kandi tutahunga, kuko uyu munsi wa none niba dufite za cryptocurrency, tukagira digital currency, amafaranga yose uyu munsi wa none reka tuyegeranye, ariko tunarinda ibyo dufite. Tunashimira n'abayobozi bacu bahora batureberera, abayobozi bacu bahora bareberera umuturage, kugira ngo umuturage abashe guhora ku isonga, bubahwe cyane kandi bashimirwe. Rero twari turi kumwe kuri Africa TV, ndagusaba kugira ngo wowe wamaze kugera kuri Africa TV, sangiza n'abandi bakeneye amakuru y'ikoranabuhanga, bakeneye amakuru y'ubukungu koranabuhanga, ndetse bakeneye kwiteza imbere. Imana yo mu ijuru idusangize umugisha. Mwakoze kubana natwe.